friend joto khanino ne media roni bisite kahani joto football premi football na hamdanai te thunai joto takur no kaisa big announce khainani musugo ini unlock eu khai sok khaijak ini EM sport and year referee te go khai sok khaijak EM RDL te go khai sok khaijak sini EM fisheries te go khaine rona joto na hambai khana sini tipa hasteo emon kaisa live ma sojangna ni thang tongbo tani hike Tripura ni hawo tabok sujara football thungkurung India ni football thungkurung ni bisingo khoroksa te India football team ni captain Baichung Butia sini hasteo khaibi khumlungo thangoi wo udbudan khairo nai sini final match no bone yakung ni lati romani bisingte sini final match football thungjanai ompi sabjun ni Gomti zone ni ompi sabjun te west zone ni khomlung sabjun ni player ro under 19 player ro khana final match sangkha final match go je kuplai nai 3 lakh te second nai 1.5 lakh te third position no jara tongnai borok 75000 khlaiwi manai te bu man of the match tongnai best player tongnai best scorer tongnai best goalkeeper tongnai best striker tongnai jong haike और ने बेस्ट परफॉर्मेंस खाने दोनों को संग अवार्ड होना है जब वहाँ है कैसा बिग आयोजन और मत कैसा अनुष्ठान खाना नी दोइटा तामानी जरावो उन्हें निखान तो ये आं पहले मुझे वो सारा त्रिपुरा ने जो तो फुटबॉल न नाइट होता नहीं फुटबॉल खेलनाई जो तो ताकुर न फाइली बाइचुंग बुतिया बाइ बाक्सा नाइट मानदाना निबागे Sini main football TFL Tripura Football League Khaimani aim and object ke sini di pasar oni bisio drag by chalo nani base karon sini finance generation sini youth ke sini company sini society ni sini hani sini rajyo ni background hunja kintu o sini background hunja nai sini society ni bo si drag by ke dalai thangkha phengmani by ke dal thangkha Gecini bawishon ni bangai mungsakre, ani bangai bubagra wanshot ka drag bay calo nani nangai, gepek bay calo nani nangai cini jubo sumbas rono. Hingga cini di sini sakhar mumbai, kaisa cini bisingpan neseng, cini di prasa je football sengai rono, boroni career senana ni bagai, seng parikolpana nahai tonggo, seng sport council berkai tonggo. Sini di prasaro ne bisio football kereng kebang matong, Baichung Butia umane jak kebang matong, nini Maradona umane jak kebang matong, nini Ronaldinho high player kaham umane kebang matong. Seng ngui maya umane karam hengke sini scope kere, hengke seng tawa edisi hafang boroni scope seng senana ne bagai ya presewai tonggo, boroni bobisot no senana ne ya presewai tonggo. Karam football ngui bone live no isa over age ha. 30 বছর 35 বছর কাখায় যে বড় যে ফুটবল থংই থাংনাই র বড়নি কেরিয়ার লামা গৈ মই থাং আফাত থাগৈ থাং বড় নাকি রাবা দানাই না বিনি লেবার নাই না ফুটবল থানাই বড়নি ভবিষ্যৎ একদম হাইয়া মই থাং গে যে ফুটবল থংই ফাইনাই রনি কেরিয়ার ছনানা नि बागै जों एबिसि हाफां साखारै दङ खोना नि ओ थं मनि बिसिते जे बेस्ट परफॉर्मेंस थंनाय नो बेस्ट प्लेयर तंनाय नो Borno seng selection kelajanai final salva, debu kaham kusin kelajai boroni bobicot senamna ni bagai seng step nanai. Engkau gomono koinnya musuh kenani o football final match sini Baichung Butia Baichung Barotha kotoni football team ni captain ex captain bo sini hastio Baichung mane seng Blake proud nani nam Blake proud Blake gorbok nani nam tani ke Sini kaisa cikon te haste no tabo 12 bosor ni lukuro joto no naiwi tongnai karon Baichung Butia hai mane well known face India ni ebeng international well known face sini buskang mo phai tong mane khumlung digi joto tabo nahor lainai 12 bosor ni bororo Tripura ni khumlung go honai khana nahori tongnai je o jaga ni rok bahai ni sini je football Tungai tungkurno
माबाजानाय नायथ'जानाय बरफ हायनो फायबाय जादों जोंखौनो हम इसी स्पोर्ट एंड योर एफेयर बाय साक्ता जावे TDI खामानियावबो मोथुंजाना थांनाय दंमोनखे TDI ICD डिपार्टमेंट हते हमसे टीवी चैनल न्यूज़पेपर नाय एडन आपते नियम तोरे जों पहिलाव तो एड अफ रखा TDI हाफां ICD डिपार्टमेंट हते TFL नो एड अफ खालायखा ताबक जों एड अफ रवानि बागै साक्थारफानो समय शर्टनि बागै जों खायमालिया ताने जोंनि चिफ गेस्ट जोंनि बायचंगुतिया न जों मानानि बागै सिगांनिसिमि कनफार्म या तारिख बे जों हठात के तारिख थिक मा खायो हानिबाङै एड अफ प्रिपेयर खायमेनि बागै जों एड अफ रयमानिया फाइनेन्सियल जों एडवांस जुदि समय मावै कनफार्मेशन मा खानके जों अबयसे एड अफ